Torej, počasi bomo presedlali na srbo-hrvaščino. Kot rečeno, se nam boste pridružili na eni strani makedonska režiserka, ki jo že dobro poznamo, ker je s svojimi filmi večkrat gostovala tudi v Kinodvoru, in sicer Teona Strugar-Mitevska, ki pa je pri tem filmu znova sodelovala s scenaristko, in sicer z Elmo Tataragić. Je pa zanimiva zgodba, kot ste lahko videli tudi sami, oziroma kot smo nekoliko povedali, da vse skupaj temelji na resničnih dogodkih. Koliko pravzaprav je teh resničnih dogodkov in kaj vse se je preneslo na film, lahko sedaj izvemo, ker ste se nam pridružili v bistvu obe, in sicer takole najprej Teona Strugar-Mitevska kot režiserka in pa scenaristka Elma Tataragić. Prvo pozdrav iz Ljubljane, iz pune dvorane v Kinodvora, koja je imala priliku vidjeti vaš film. Hvala što ste se nam pridružili. Nadam se da ste negdje na sigurnom, varnom, tihom mjestu. Pa nisam uopšte na tihom mjestu, but I'm here. Odlično. I drago nam je što ste se nam pridružili. Da li imamo i Elmu, toliko da još pozdravimo i Elmu, koja se nam... Elma je, ponestala je za koji trenutak, ali vratit će se. Teona, možda za početak jedno pitanje koje nam se nekako prirodno nadovezuje na film. Kako je zapravo došlo do suradnje sa Elmom? Koliko ste vi zapravo već prije toga surađivale i koliko ste dugo čekale da ta njezina istinita životna priča dođe do filma? Kad je bilo pravo vreme i kako ste se bavili time? Pa nisam sigurna da postoji pravo vreme kad je u pitanju jedna tako privatna i lična priča kao što je ova. Otprilike pitanje je bilo kada Elma se osjeća sigurno da eto to prenese svetu. Tako da smo otprilike... Ja tu priču znam, znači sa Elmom radimo već 10-12 godina. Ovo je naš treći film. Ja njenu ličnu priču znam puno dugo, ali nikad nisam se usudila predložiti joj da eto nešto s tim napravimo. I onda se to onako nekako prirodno desilo. Pričali smo sa Labinom, našli dobar kontekst, predložili Elmi i Elma je rekla ok, što da ne. Tako da, veoma je interesantno kako se nekako u životu stvari sklapljaju. Mislim to je to. Koliko vam je zapravo bilo bitno da tu priču 30 godina posle rata opet stavimo na film i zašto je možda vam bilo nekako nezgodno kad ste vidjeli reakcije nekih, znam da ste pitali, pozdrav i Elmi. Pozdrav. Pozdrav iz Ljubljane. Pozdrav. Evo, odlično, čuli smo sa strane Teone kako je zapravo bilo potrebno vrijeme da se nekako priča koju ste doživjeli nekako stavi na film, da napišete scenarij. Možda možete i vi reći uz koju priliku je Teona rekla Elma, ova tvoja priča bi stvarno bila odlična u filmu. I kad ste se vi složili da to snimite? Pa ja sam od uvijek znala da nešto želim s tom pričom da uradim, a također sam znala da ne želim raditi dokumentarni film jer bi se tu upetljala u dnevno političku priču o kojoj uopšte ne želim da govorim. I Teona je znala ovu priču, jer mi smo radile dugo. Kad pišete s nekim, kad dijelite tako neki intimni prostor, onda svašta i dijelite, svašta podijelite iz svog privatnog života. I kada smo neposredno prije, u stvari ja mislim da smo tad trebali ući u snimanje Petrunije, kad su Teona i Labina, bio je Sarajevo film festival, kad su Teona i Labina rekla moramo nešto ozbiljno da razgovaramo s tobom. I ja sam pomislila, šta sad, šta će sad da se desi, šta je bilo, šta se je desilo. I onda su rekla, mi mislimo da je vrijeme za onu tvoju priču. Ja sam rekla, ok.
idemo u to. U stvari najvažnije za ovu priču je bilo pronaći pravi okvir. A u trenutku kad smo mi našli taj pravi okvir, to je bio trenutak kad smo shvatili da će to biti priča o ljudima koji traže ljubav. I to je zapravo bio ključ koji je otključao cijelu stvar i to je bio trenutak, najvažnija u suštini scenaristička odluka je ta bila kad smo dobili to rješenje, kad smo došli do tog rješenja, a onda poslije toga naravno smo krenuli u proces pisanja koji je uvijek uzbudljiv i onako dugotrajan. I tim zapravo procesom ste isto napravili neku scenu koja je jako slična možda i teatru. Zapravo morali ste naći oko 50 glumaca koje ste stavili na jako malo mjesto. Koliko je bio bitan casting? Koliko je bilo bitno da sve zapravo izgleda ko igra, a ne kao da snimamo film? Pa igra ili realnost. Znate šta je cinema, šta je film? Film je rekreacija realnosti. Što bliže dođeš to istini, realnosti, suštini momenta koji pokušavaš da prikažeš, to je film bolji. I sada glumci, interpretatori su važan deo toga. Znači taj casting te trupe, tog ansambla je bio veoma važan. Kad radimo sa Elmom, Elma je kao scenarista isto tako veoma u svim našim filmovima veoma prisutna i na samom castingu. A potrebno nam je bilo važno da bude prisutna i da bude deo donešivanja odluke za vreme castinga ovog filma. Počeli smo naravno sa Asjom i Zoranom. Prvo smo našli Zorana. Otprilike kad je Adnan došao na casting, Elma je rekla to je on. I onda smo otprilike gradili taj ansambl na osnovi toga. Prvo Zorana, pa Asju i tako dalje. Pa da, casting je, da. Mislim da sam odgovorila. Elma, da, a to nije bio samo u suštini casting. Vrlo je specifičan bio cijeli proces zato što ovo je film koji se dešava u Sarajevu i bilo je vrlo interesantno s tačke gledišta Teonine posmatrati cijeli proces, jer Teona je, budući da je neko koji kao i ja skupa smo sa prostora bivše Jugoslavije, dijelimo dosta toga, ali opet rat u Sarajevu, opsada Sarajeva je jedno vrlo specifično iskustvo koje nažalost da bi se znalo mora se doživjeti. I ona je imala jednu zanimljivu distancu prema tome, ali je to također značilo da je morala proći kao i ja drugu vrstu istraživanja smo morali skupa da prođemo. I taj casting zapravo nije bio samo casting. Taj casting je nama dosta pomogao u radu na nekim finalnijim verzijama scenarija, jer mi smo u castingu nismo samo tražili glumce, nismo samo tražili likove koji će interpretirati neke likove, već smo i tražili glumce sa kojima ćemo moći zaista da napravimo likove na osnovu onoga što smo mi htjeli i na osnovu onoga što oni zapravo jesu. Te ona je boravila puno u Sarajevu i upoznala je, stotine glumaca iz cijele Bosne i Hercegovine i budući da se tematski, da se film bavi i ratom, dio castinga je bila i ta ratna ispovijest. I na taj način smo se i Teona, ali i ja ponovo prisjetila šta su to ljudske priče u tako nekom periodu tragedije, u tom nekom periodu pakla. I zapravo kad smo napravili ansambl, kad smo shvatili ko su nam glumci, kad smo sklopili taj jedan vrlo veliki ansambl koji treba da baš kao što ste rekli na taj jedan teatarski način bude tu sve vrijeme, jer se film dešava u nekoliko sati na istom mjestu, svi su tu, svi su prisutni, što je vrlo komplikovano za
za snimiti. Mi smo nakon toga zapravo radili nekoliko verzija scenarija i onda i nakon prvih proba, nakon prvih čitajućih proba, ponovo radili verzije scenarija uzimajući u obzir i neke lične ispovijesti glumaca i mijenjajući ih naravno i stavljajući ih u kontekst onoga što je nama bitno za priču. Tako da smo puno, taj proces castinga nije bio baš klasični proces, bio je i proces istraživački koji nam je pomogao da fiksiramo scenarij. Da, ali isto, svaki od tih glumaca koji su zapravo u hotelu ima svoj background story. Ima još neku priču koja nije deo scenarija, ali se osjeća. Zašto vam je to bilo tako bitno da napravite čitav kontekst? Da, mislim da isto te ona negdje rekla, nemojte tražiti kameru, kamera će doći do vas. Znači, igrajte život i film će biti u pravom trenutku na vas fokusiran kad će biti to potrebno. Zašto vam je bio čitav taj kontekst tako bitan? Napraviti dobar film, znate, rat je veoma, i tragedija, ta tragedija što se desila u Sarajevu je veoma kompleksna stvar. Jugoslavija, raspad Jugoslavije, sve je funkcioniše na puno nivoa. I to je taj kontekst. Sada, kako što je Elma rekla, nama je bila važna ta ljubavna priča, da svi ti ljudi u toj sobi traže ljubav, ali ipak oni su deo nekog konteksta, neke istorije, neke prošlosti koja je toliko deo, toliko teška da naravno utiče puno na njihovu sadašnjost. I to je ono što ti detalji njihovog ponašanja, te male priče, male memorije, mali flashbackovi na ono što se njima desilo je deo, naravno, prošlosti kao i ovoga što danas žive. Kako sve to sročiti, kako to sve uklopiti je veoma, u suštini je kao pisati neku simfoniju. Mislim, ja nisam muzičar, ali jeste veoma pikantni rad. Zašto je važno? Važno je zato što to je deo života. Ništa se ne dosi od danas do sutra. Sve je povezano sa nekakvom prošlošću, sa nekakvom traumom. A u suštini da, trauma, taj PTSD je veoma važan deo ove priče. I nama je naravno bilo važno da dođemo do srži te istine. Znate šta je film, šta je sinema? Sinema je ispričati dobru priču, ali isto tako preko te priče šta mi pokušavamo i nekad više, nekad bolje, nekad manje uspemo, je da donesemo taj doživljaj, osjećanje šta znači biti u kožu tih karaktera. I u suštini na taj kontekst o kome vi pričate je povezan sa tačno tim kako prikazati, doneti vama, publici, osjećaj, moment koji sami karakteri, koji sami karaktere prolaze u tom momentu te priče. Hvala. Malo smo vas izgubili, Teona. Super, hvala vam na odgovoru, odlično i baš se to osjeća. Ja mislim isto, što se publike tiče, zdaj je lahko vprašanje tudi kakšno strani publike, toliko da povemo, kako smo se počutili oziroma kako smo začutili to, o čemer govorita Teona in Elma. Če bo kakšno vprašanje, kar lepo prosim z dvigom rok. Evo. Takole. Pitanje? Prvo, hvala što ste nam to stavili na platno, da smo mogli vidjeti i osjećati šta su osjećali ljudi u ono doba. Iako smo imali televiziju i gledali, ali nikad nije bilo prikazano na ovaj način, s ovom toplinom čovjeka, šta doživlja i kako to ostane u njemu.
i kako treba ili mora riješiti i na kraju stvarno nešto čak i riješi. Odlična, jako istina, ali je odlična storija toga. Hvala vam. I hvala vam što ste nam stavili ovaj film u program. Hvala. Teona, odlično vam je uspjelo koliko možete vidjeti, čuti. Mislim da smo svi tu oduševljeni i puni emocija v ovom trenutku. Tako da, še kakšno vprašanje, še kakšen komentar? Aha. Lahko tudi v slovenščini seveda zastavite, pa bomo prevedli vprašanje, ni problema. Če bo kakšno vprašanje, kar z dvigom roke to naznanite. Teona, još pitanje što se samog hotela tiče, zašto je bio taj hotel toliko bitna lokacija i znam da ste htjeli snimati u Sarajevu Holiday Innu koji je zapravo imao tu ratnu priču. Kako ste došli do hotela i zašto je bio zapravo tako bitan kao ta jedina lokacija gdje se sve zapravo zbiva? Pa da, vidite, znate, pošto mi radimo evropske koprodukcije, a ovo film je koprodukcija nekoliko zemalja, morali smo, nažalost, a možda i na sreću, snimati u Makedoniji. Tako da smo doneli cijelu ekipu glumce i snimali u Skoplju. Sada, opet se vraćamo, kontekst je najvažniji, ne? Šta je to što nas spaja? Šta je ono što je zajedničko svima nama? Pa jeste ta Jugoslavija, ta ex-Jugoslavija i taj brutalizam koji je veoma, veoma važan deo naše istorije, kulturne istorije. Tako da smo tražili stvarno mesto gde bi, gde bi opet ta istorija bilo deo, taj kontekst bio deo te priče. Film smo snimali, znači to nije hotel, to je u suštini univerzitetska, University Library, biblioteka u Skoplju i mi smo to pretvorili u hotel i to je postalo, pa ne, mi smo ponosni brutalizma. Znam da je to ladan arhitektonski stil, ali jeste deo naše, nešto što nas spaja kao ex-Jugosloveni. Elma, kad ste pričali sa Teonom i radili scenarij, koliko je bilo bitno da li će Asija oprostiti Zoranu? Koliko je bila ta priča nešto posebno gdje možda Teona na početku nije razumjela kako ste vi u vašoj životnoj priči, u vašem životnom iskustvu reagirali? I koliko je možda to vaše iskustvo bilo bitno i za Teonu i zapravo za film na kojem se osjeća? Pa ja mislim da ovaj film ne bi mogao postojati kao priča, da jednostavno ne bi bila dobra priča, ne bi bila dramaturški dobra priča da tog oprosta nema. Zašto ne bi bila dobra, nije to samo iz dramaturških razloga, nego iz etičkih razloga. Mi moramo, ako nemamo neku poruku da kažemo svijetu, nešto što je drugačije od onoga što vidimo, nažalost, svuda oko nas. Ako nemamo poruku kojom ćemo malo da pomjerimo ovaj svijet, onda nema potrebe da pričamo priče, onda nema potrebe da pravimo filmove, onda nema potrebe da pravimo umjetnost. Jedino ako nešto imamo reći, onda treba to nešto da kažemo. Za mene to nešto reći u ovoj priči ne postoji ukoliko ne postoji taj trenutak oprosta. Naravno, oprost nije, mislim, to jeste religijski termin, biblijski, ako hoćemo, i vežemo ga za to, ali oprost nije jednostavan, to nije samo neka riječ, to je jedan vrlo komplikovan proces, emotivni proces za ljude koji učestvuju
u tom procesu i s jedne i s druge strane. Da bi došlo do oprosta, neko mora preuzeti odgovornost, neko mora priznati određene stvari, neko mora pogledati sebe u lice. A kad čovjek sebe pogleda u lice, pa valjda zaslužuje da ga druga osoba sasluša, pa valjda zaslužuje da ga druga osoba pokuša shvatiti, možda ne opravdati, ali shvatiti, pa na kraju pa na kraju pronaći taj prostor za oprost. Za mene ova priča bez oprosta jednostavno ne bi bila vrijedna spomena. Koliko vam je bilo bitno da ste, kad ste pisali priču, da li je bio za vas to isto možda neki mali terapeutski proces, da li je bilo nešto katarzično u tome? Mislim da sam negdje pročitao da se vam je jedna bitna stvar promijenila kad je scenarij bio završen i kad je film išao u snimanje. Pa ja sam svoj proces davno završila. Mislim, meni često ljudi koji pogledaju filma koji su bili recimo u Sarajevu, a sad nužno nisu iz Sarajeva ili jesu iz Sarajeva, uvijek kažu ovo nije samo film, ovo je neka vrsta terapije. Ali ja sam svoj proces taj završila prije 25 godina u trenutku kad sam srela tog momka, čovjeka, i kad sam morala proći kroz taj proces sam. Ovo ostalo je Teonina interpretacija stvari koji su se kasnije dešavale i meni, što moguće da je apsolutno tačno. Ali ono što sigurno jesam, to je osjetila sam rasterećenje, i to ne neko negativno rasterećenje, već neko vrlo pozitivno rasterećenje kada je ovaj film izašao. Mislim, drago mi je da sam ga napravila. Jako mi je drago da sam ga uradila i vrlo je oslobađajuće ispričati nešto tako svoje na ovaj način. Hvala Elma. Kakšno vprašanje strani publike? Aha, tamle imamo. Izvolite. Prvo bi vam čestitala na stvarno dobar film. Ne samo priča nas je sve dirnula, naravno, jer mi smo svi generacija koje smo, ja barem mislim, koje tu sedimo i koje smo to doživljavali. Ne iz Sarajeva, nego odavde, ali ipak sve nas je to dirnulo. Već tada i to smo sve se tada i pratili. Zanima me, pošto je to ipak priča koja je po mom mišljenju univerzalna. Naravno da se svraća na Sarajevo i na događaje tamo, pa me interesira kakva je bila reakcija publike koja nije ex-Jugoslavija, nego iz drugih zemalja, kako je ona reagirala na taj film? Hvala za vprašanje. Pa vidite, ovaj film, ja imam osjećaj da je puno više univerzalniji nego što mi smo i mogli zamisliti. Znači, kad puno ljudi iz različitih kultura i situacija se na neki način povežavaju za film. Da li je to priča o posttraumatic sindromu, da li je priča u zavisnosti na koji aspekt od priče se čovjek poveže. Isto tako, kad pričamo o Europi, ovaj film se desio, znači mi to nismo planirali, ali se desio u momentu kad je počeo rat u Ukrajini. I tako na neki način koliko i da odbijamo da se, koliko i da možda zapadna Europa, ostatak deo sveta neće da se poveže ili da sa tom pričom balkanskom, to nismo mi, to je Balkan, sa početkom rata u Ukrajini, ovaj film i ova priča je postala veoma aktuelna. Zato što, naravno, pričamo o ratu, pričamo o tome kako živeti sa posljedicama rata.
rat u Ukrajini, iako tako sad u momentu nažalost ne izgleda, u jedan moment će završiti. I onda jeste naša odgovornost da pomognemo tim ljudima da produže živjeti sa svim tim zlom koji su, a ne znam, mislim, dosta smo, mislim, ne znam, sad sam malo ušla u neke čudne vode. Mislim da i Evropa u odnosu Bosna je puno propusta napravila i Bosna je veoma krhka kao područje. Tako da, pojma ne, mislim, znate šta, raditi film je odgovornost. Film je medijum koji ima puno moći u sebi. Znači ja stvarno verujem da sa filmom se može promeniti stvari. Znači ne promeniti svet, ali ti možeš nešto početi, nešto podbutnuti. Tako da ovaj film je došao u vrijeme kada mi u Evropi trebamo pričati i razmišljati o šta znači biti Evropejac i ne samo to, nego i stvari se ne mogu posmatrati crno-bijele, što je vrlo sad jedna ovako moda politička. Sada se sve posmatra ili je crno ili je bijelo, ali to tako nije u životu. Mi kad smo financirali film, bilo je izuzetno teško, iako smo prije toga imali Petrunju koja je bila izuzetno uspješan film, ali financirati ovaj film je bilo teško jer su nas svi pitali zašto se sad bavite ovom temom nakon Petrunije, zašto sad ova tema, koga to interesuje. Međutim, mi smo bile tvrdoglave i osjetili smo potrebu da mi moramo ispričati tu priču i svi skupa, cijela ekipa, bili smo tvrdoglavi i uspjeli smo da ga isfinanciramo, ali kad vam neko to stalno govori, malo se pitate kako će to proći. I kad smo ušli u Veneciju, bila nam je frka kakva će to biti premijera, da li će nas iko da razumije, da li će iko da shvati o čemu mi pričamo, da li će izgledati anahrono ovo o čemu mi govorimo. Međutim, premijera je prošla fantastično, mi smo imali razgovor sa publikom koji traje koliko traje, ograničen je zato što ide film jedan za drugim. I ja se sjećam da smo krenule u toalet i da mi nismo mogli doći do toaleta koliko nas je publika zaustavljala i razgovarala s nama. I kako je tako bilo na premijeri, tako je bilo svuda. Uvijek su bili fenomenalni razgovori, uvijek su bili suštinski dobri razgovori, zato što ljudi osjete da ljudi znaju da život nije crni bijela. Nama sad sve govore da nekog moraš ili voljeti ili mrziti. Ovaj ti je neprijatelj, a ovaj ti je prijatelj. Ovi su ovo, oni su ono. To tako ne funkcioniše i mislim da upravo ovaj film o tome govori. Super, odlično. Tačno. Še kakšno vprašanje strani publike? Aha, na balkonu je kakšna rokca? Ne. Ok. Možda još jedno pitanje samo za kraj. Radite već na novom projektu Teona i Elma, da li ste zajedno opet surađivate? Naravno. Znate što? Kad je when there is a good marriage, you don't leave it. Da, radimo, spremamo, znači sada smo u priprodukciji za film koji se zove Majka, koji snimamo ubrzo, a isto tako napisali smo i drugo scenario, tako da uvek radimo. Mi uvijek imamo 2 kruha u pećnici. Ma imamo i više, ali eto, u pečnici. U pečnici, tačno. Odlično. Jedva čekamo da ga pokušamo i da vidimo kako dobar je kao uvijek. Tako da hvala stvarno, hvala Teona za odličnu priču koju ste snimili i za odličan film koji smo mogli vidjeti i hvala Elma za zapravo odličan scenarij, za to da ste vaše osobno iskustvo prenijeli na film koji otvara hrpu pitanja i koji će biti aktualan, ja sam siguran, godinama. Tako da hvala stvarno i Teoni i Elmi što ste se nam pridružili i što smo imali mogućnost pričati sa vama.
Hvala vama Puno- puno što radite tako super stvari. Vi obožavamo vaše kino, tako da smo sa Elmom bili još već nekoliko puta kod vas. Tako da continue the good work, sve najbolje i život i kreacija continues, produžava. Prijetno. Hvala. Hvala. Takole lahko torej še enkrat pomahamo Teoni in pa Elmi. In pa seveda še eno povabilo na naše naslednje srečanje, in sicer znova se bomo družili že čez 14 dni na Valentinovo 14. februarja, ko bomo skupaj pogledali film Luna na Jako razredu. Hkrati se nam bo pa po filmu pridružil tudi režiser, tako da bo to res neko zanimivo in posebno izkustvo. Hvala za danes, uživajte dan še naprej in se vidimo čez 14 dni.